Sebenarnya Bos Ijan sayang sangat bangunan belakang ni. 4 bangunan ni merupakan bangunan Hafizah Enterprise. Sebab dekat sini kita orang dah pernah ceritakan sejarah acik-acik ramai dari tahun 2019 dan kita ada banyak fenomena kat sini. Tapi disebabkan sekarang kita pun dah tubuhkan gudang Bos Ijan dekat area sana, tak jauh pun daripada Hafizah Enterprise. Kebanyakan waktu Angel dengan Bos Ijan banyak ke sana. Sebab acik-acik request nak custom made. Tapi itu tak apa. Cuma inilah sedih Angel nak beritahu. Okay. Acik-acik nampak kan barang dekat luar ni. Beberapa hari kita dah standbykan team service, team manpower kita untuk keluarkan barang yang kita boleh lepaskan. Kalau acik tengok ni dekat luar ni ada meja kopi ni. Ada beberapa kita nak lepaskan. Jadinya awal bulan ni acik standby. Kita akan standby kat depan sana juga. Kat sana depan kemah tu kita akan letakkan barang juga. Tapi kat sini easy lah. Kenapa Eja cakap easy? Kita akan standbykan reset, tampal, acik Kenan boleh bawa balik terus. Paling bestnya acik boleh standbykan transport sendiri. Okay? Kenan boleh bawa balik terus. Tapi kalau anda kata macam tak ada transport ke, insyaAllah kita cuba carikan transport luar. Tapi itulah, kat sinilah tempat Angel membesar sebagai seller. Dan banyak kenangan-kenangan dengan acik-acik. Sebab kita punya sahabat pun ramai daripada Hafizah Enterprise. Cumanya ni lah, 4 bangunan belakang ni kita lepaskan. Tak sempat, serius cakap tak sempat. Jadi acik, tunggu update kita daripada live, okay?